Dumela mohi e boetse ke nako ke molo Castle Letlalo di show tsa ditaba di alatela. So we have not, unfortunately, this time around been able to have outreach programs where we can take people into the township. Lekgotla la dikgwebo la BRICS le a dumela hore ha le etse toka dikgwebong tsa makeisheneng. 3.1% decline in the meta rate is no cause for celebration. Dipalopalo tsa kotara ena tsa ditlolo tsa molao di bontsha sekgahla sa dipolao se theohile. Ha re bela re dumedise mohi lekgotla la bahwebi ba BRICS di dumetse hore ha le a etsa ho tuma ho netefatsa hore dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng tsa makeisheneng di una molemo ka botlalo sebokeng sa BRICS. Ke lehlanahlana la motimahlaha nakong ena eo Afrika Borwa e etsang ditlhophiso tsa ho qetela tsa ho amohela dihloho tse 50 tsa mebuso le baromuwa ba 500 ba dinaha tsa Afrika sebokeng sa BRICS Johannesburg. As far as the main event is concerned, of course, you look at the offerings that we have that are coming from those townships. How do we showcase and ensure that when the delegates that are here are looking at what South Africa has to offer, they go back home with a full view of what South Africa has to offer. Frank Khwedi o ile mohwebi wa Soweto o batla ho ngoka bareki ba bangata ba Afrika Borwa le ba dinaha tse ding tsa Afrika. We're hoping for exposure to the African continent and the whole of the country because of we're going to introduce this new product. Lekgotla la bahwebi la BRICS le re ha le a etsa ho tlalang seatla ho fana ka mananeo a boitshoriso ho bahwebi ba makeisheneng. So we have not, unfortunately, this time around been able to have outreach programs where we can take people into the township. That is something that we'll aim to do going forward. Lekala la naha la bohahlaudi le re ha le batle ho pana kariki ka pela dipere ka ha le tla tseba seboka sa BRICS se fela hore moruo wa naha o ntlafetse hakae. Mongwadi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re ANC e tlo sebetsa ka matla e le ho etsa ho netefatsa hore e hlola dikgetho tsa naha tsa isao ka palo e hodimo haholo. We remain focused in terms of our work as the ANC to work for an outright majority win. We know that that outright majority win is not a given. We need to work for it. We need to win the confidence of the people. There are many challenges that our country is facing, but we know that we have made some strides as the ANC. Motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o eteletse pele ho tekeno ha tumelano ya boraro ya setjhaba e mabapi le lekgotla la ntshetsopele ya batho la Afrika Borwa University ya Sol Plaatje Kimberley Northern Cape. Lekgotla lena le ikemiseditse ho sebetsa mmoho le makala a thuto e phahameng ho ntlafatsa bokgoni le ho ba le seabo ha ma-Afrika Borwa hammoho le batjha. Lekgotla lena le mothating wa ho hlola maemo a jwale. Batjha ba bangata ba hloka mesebetsi ka lebaka la kgello ya bokgoni. We cannot conceive of economic development without higher education and training, research, innovation, and development. This surely obliges us to pose questions about how we are faring with respect to the implementation or otherwise of the many decisions we have taken as a government and a country. Mmuso wa province ya Northern Cape o tshehetsa thuto e phahameng eo ha jwale e tobileng bana le thahasello ya ho fumana tsebo e hlokehang provinceng. Only target students to fund them in areas of critical skill for the Northern Cape. And there's no young doctor that want to come here. There's no young engineer that want to come to the Northern Cape. So we'll have to start our own program to fund them so that they can come back and work in the province. Bang ba re maikemisetso sena ke ho netefatsa hore batjha bana le tsebo tsa sebele tse ka thusang kgolong e potlakileng ya moruo. Furthermore,
The 2022 United Nations Development Programme, UNDP report on South Africa identified 5 strategic areas in need of attention and focus. Kopano ya pele ya lekgotla e ne e tshwaretswe provinseng ya KwaZulu-Natal ka Motsheanong. Dikopano tsohle di tla lebisa sebokeng se tla ba isao. Dipalopalo tse phatlaladitsweng ke letona la sepolesa Pekicele di bontsha hore dipolao di theohile ka diperesente tse 3.1 ha mo le tlhekatlhekwa motabo. Letona la sepolesa Cele le ne le teka dipalopalo tsa ditulo tsa molao tsa ho tloha ka Mmesa ho fihlela ka Phuptjane monongwaha. Hara dipalopalo tsena tse theohileng tse dikete tse 424 tse 1,188 ke bana le basadi. 3.1% decline in the murder rate is no cause for celebration. 6,228 is not just a number. It is people whose lives were cut short at the hands of other human beings. Letona le re dipalopalo tsa tlhekatlheko ya motabo le tsona di theohileng. Apart from the drop in murder counts, notable decrease in other crime categories have also been observed during April to June this year. These include decrease in sexual offences by 1.9%, trio crimes declined by 5.2%, property-related crimes decreased by 4.5%, and contact-related crimes decreased by 1.6%. Le re sepolesa se boetse se ntlafatsa ntwa kgahlano le barafi ba seng molaong. Lefokisi le ne le sebetsana le nyewa Senzo Meiwa Warrant Officer Thabo Mosia o tswetse pele ka bopaki lekgotleng le phamela dinyewe la Pretoria ka jeno mo a boletseng hore ha ka nka dikgatiso tsa menwana le mading la phapusi ya ho phela le lapeng la Khumalo letsatsing leo la kotsi. Lefokisi le neng le fuputsa nyewe ya sebapadi sa mehleng sa bolo Senzo Meiwa Warrant Officer Thabo Mosia le boleletse lekgotla le phameng la dinyewe le Pretoria hore ha le aka lanka dikgatiso tsa menwana le mading la phapusi ya ho phehela nakong eo bahlasedi ba neng ba itshohlometsa lapeng la Khumalo. Athe ha ile lekgotleng le phameng la dinyewe la Cape Town nyewe ya kopo ya mokgatlo wa ditekesi Santaco ya ho thibela masepala ho hapa ditekesi tsa ona e qhadilwe. Sena ke ka mora mohwanto wa bakganni ba ditekesi o nkile matsatsi a robedi Western Cape. Ditaba di sale mothating ona ba qoswa ba bararo ba hlaeletsa kgutshwanyane lekgotleng la dinyewe la East London ka diqoso tsa polao ya Zole ka Kantana le mothusi wa hae Kholosa Mpunga. Nyewe ena e buseditswe morao fihlella ka la 4 Mphalane. Ditopo tsa basadi bana di ile tsa fumanwa letamong le haufi le toropo ya Phedi ka mora hore ba tlalehwe ba nyametse kgweding e fetileng. Ka lehlakoreng le leng la Von Solomon o tla lokolwa ka parole ka mora ho hlola tjhankaneng dilemo tse 7 tse fetileng. Mosadi enwa ya neng a qoswa ka ho kwetela lesea sepetleleng sa Grootskeri Cape Town ka 1997 o ile a hlolwa dilemo tse 10 tjhankaneng ka diqoso tsa ho kwetela le boqhekanyetsi. Arabelo ro amhele mohi meralo e tsofetse le kgaelo ho ilukisa ha mo le kgaelo ya batho bana le boitsebelo tlhokomelong ya metsi bo masepaleng ke tse ding tsa dintlha tse etsang bothata bao ba le metsi a hlwekileng. Raporoto ya nakwana ya Blue Drop 2023 e bontsha Afrika Borwa e le mathateng. Mangaung Metro e fepela karolo tse itseng tsa Bloemfontein metsi tse ding tsona di fepelwa ke Bloem Water. Le ha o le jwalo ditekong tse entsweng pompong tsa baahi ba Metro ha ho kotsi ya cholera kapa mofuta lofe wa bacteria. Mangaung Metro e re ho dutse ho ena le mosebetsi wa tukiso le ntlafalo e le ho netefatsa metsi a nang le boleng a nowang. Report ya May ya bontsha hore ne ntse re sebetsana le ntwe tse tshwanang le water treatment plant wa hopola re National Treasury e na le allocation e re fileng yona hore re improve water treatment plant and le ba ile re ba re fepela metsi ba promoter na le tshebedisano mo le bona hore the quality of water e yang setjhabeng sa Mangaung ke quality e boemong bo hodimo haholo. Ho ya ka lefapha la metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere tlaleho ya Blue Drop e phatlaladitsweng ka kgwedi ya Phuptjane monongwaha bakeng sa selemo sa 2021 le 2022 sa tshebetso e bontsha hore ho bile le phokotseho ya boleng metsing a nowang ho phatlalla le naha.
le ha o le jwalo ho ile ha eba le ntlafalo ka mora moo. Maselsport water treatment plant was found not to be compliant on chemical parameter. However, in the samples taken by the department in January, April, as well as July 2023, there were no failures on both microbial as well as chemical parameters for Maselsport, and therefore the system was found to be compliant. Lefapha le re ho ya ka ditlhatlhobo tsa nako le nako tse ntseng di etswa ho hloleha ho ikamahanya le tshebediso ya dikhemikhale planteng ya tlhwekiso ya metsi ya Maselsport ya Mangaung ha se taba e iphetaphetang. Le ha o le jwalo, bomasepaleng ba bangata ho phatlalla le naha, sena se bonahala ha tlhwekiso ya metsi e sa latelwe ka nepahalo. Ke Konelo Lekgafola, Bloemfontein. Baahi ba Tshwane ba phelang ka lephoka la ho dutla dikgwerekgwere ba boetse ba belaela hore metsi a bona ha a bolokeha hore a ka nowa. Seemo se fatlhang ke se le modiro mo bontsing jwa metsesetoropong ya Tshwane. Pipe ya kgelelo leswe e thubegile beke e fetileng, mme se bakile monkgo o bosula mo Atteridgeville. Gape ke matshosetsi go baagi bao ba tshwenyegileng ka ga gore a metsi a ba tlisediwang a siametse go ka dirisiwa. Lesedi Matsimela yo agileng sekgalanyana fela gaufi le kgelelo leswe e dutlang gona a re beke e fetileng e nnile boima go ba lelapa. I understand hore ba striker, so I'm assuming that's why ba ka se kgone go ilokisa hona byanong. It's affecting our home because the smell is right next door to our kitchen, so ya re affecta honestly. City of Tshwane e we senang matlole e dirise diranta le dimilione di le 420 mo tlhabololong ya Rooival Wastewater Treatment Plant go latela go runya ga cholera kwa Hammanskraal. Kgelelo leswe go tswa Atteridgeville kwa bogare ba toropo, Pretoria North, Soshanguve South le dikgaolo tsa Roslyn e tshololelwa kwa planteng eo. The people of Temba are being fed water through water tankers, through contractor services, and the water that is coming from the tap is through the Temba treatment plant, which is not potable at this point in time, but can be used for other uses. Baitseanape ba kgelelo leswe ba re go wela tlase ga boleng ba go dira sentle ga diplante tseno tse di imelwang di le 15 mo Tshwane ke ka ntlha ya tlhokego ya thebolo ya ditirelo ya dingwaga go sa tlhokomelwe ga mafaratlhatlha a kgelelo leswe le go gola ga toropo ka ntlha ya fa batho ba le bantsi ba thologela mo Tshwane go senka ditšhono tsa botshelo jo bo botoka. For instance, the Rooival has been in discussion since 2004 for an upgrade. Osi a re le fa ntla e botlhokwa ga jana e le leano la bona la go baakanya mafaratlhatlha a kgelelo leswe mo Tshwane le diplante tsa kgelelo leswe, tlhokego ya matlole e baka gore seo se ka sa diragala ka bonako. Ofentse Stibo, SABC News, Atteridgeville. Baahi ba Mahikeng Northwest ba batla hore Eskom e ba fe lesedi mabapi le ho ntlafatswa ha dimitara tsa motlakase. Pejana Eskom e tekile leano la ho hokela botjha dimitara ka ha tse ding tsa tsona di tla fellwa ke nako ka Pudungwana isao. Baagi ba Mahikeng mo province ya Northwest ba shagetse moraga gore Eskom e se rebole kitsitso gore go tla fetola mokgwa wa di-code tsa go reka motlakase. Ha o tla mo Eskom o reka motlakase nako motlakase mo ha o tsene. Last year re rekile motlakase ha ra o tsenya bo sa tsene. Ha re tla mo Eskom ya re tshwanetse go update tse di metara. Mar Eskom ha informa baagi gore di metara di tshwanetse di updateiwe. Baagi ba re seno se ba amile thata mme se ka bo se efogile fa Eskom e ne ba itsisitse ka nako. Matlo a mafifi gona no di fridge di eme di stopile, dinama di a senyega, dijo di a senyega. Who's going to account la diwo tsa rona tse? Are they going to refund us? Goreng ha re ne re sa itsisiwe nako e santsane le teng gore bagaetso le itse gore dimitara di tlo go change, di tlo go tsenya dimitara tse dintšha, re se ka ra etsega because se le teng se tlo gore tsenyetsa le batho mo tlano bona motho a tsenela ke tlo go change meter box, ke tlo change meter box, se tlo tsentsa le magodu. Maiteko a SABC go bona tshwaelo ya Eskom ga atlega mme go ya ka website ya yona project ya go fetola mokgwa wa di-code e direla go netefatsa fa dimeter tsa go tsenya motlakase di tla tswelela go dira go fitlha ngwaga o tlang ka ngwana a tsele a tlhola malatsi a 24. Eskom ya re e buile le ba ditirelo tsa recoding go netefatsa gore system e letle baagi gore ba kgone go itirela yone kwa malapeng a bona. Eskom ya re badirisi ga ba tshwanela go duelela diphetogo tseno mme ba rotloetsa badirisi go bega motho yo ka lekang go ba duedisa.
Masedi Motlangwane, SABC News, Mahikeng. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang a JC e kwala hore ya bohlano. Randa e kwala beke e sa sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa mafatshe a mang. Diabo JC le tsona di kwala beke di sa sebetsa hantle. A ditheko tsa thepa tsona di sebeditse hantle. Ditaba tsa rona di fella mona o ske wa fetwa ke ditaba tsa Setswana hosane ka 6:15 thapama mafelo a beke ha be a monate ka nako e tlang ha ya teng.